Ti napalabas, imawag ni Leon ken ni Dominic. Dita apinangtaan na, ta iso ti atapen na nga utek iti pan nakapaltog na. Iti sabali abangir, nakapungtot ni Chona iti impadamag ni Siasya ang nakita na ni Victor iti balay da Crisilda. Dita, kinumprontar na ti asawa na, ngem naglibak ni Victor. Ket ita papagayam, adto'y tituloy tinobela tayo anapaulwan. Siit iti barokong. Timbaga ni siya anak. Apay personal kayat nangagsarita kayo. Diyak mo nanang. Kan sana ka interesado ti kayat nang ibaga. Iso diyak pinatgantikid daw nangakita kami. Nasayata di mo pinatgan. Aglalo kat narigat pay lang agwarang-warang ka. Wan nanang. Sino nga ta? Ni Tatang Matgayam. Hello, Tatang. Crisilda, anak. Ada kita dito istasyon ti pulis. Apay, Tatang. Anya tinapasamak ka na kayo. Apay, tada kayo iti istasyon ti pulis. Gaputa imawag ti gayam ko a pulis. Akayat nagkabakasalita. Anya nga rutin bagada, Tatang? Kunada, nga ada ka no nakakita iti dayjay abakla. Anya? Uwin, anak. Kat iso ita ti misyonan nagiti pulis. Napudno ti dimanon kadakwan na a report. Nga ijay Villaverde ti nakakitaan na iti nasao abakla. Nagsayatan no kasta, Tatang? Inbilin dagiti pulis nga awan payla ang ti pangibagbagan tayo iti dayto at manon a report. Wan, Tatang, tapno saan ang maapektaran ti operasyon da. Kan tapno makigtutulaangan ti suspek no tiliwanan dagiti pulis. Kunaklan ho awanan ti sumukat nga abogado da Crisilda. Kam nalalaing manan di na alada. Di kampanilya ang abogado. Nalaing dahi dyan nga Atty. Mendoza. Tawan pa'y tinaabak akaso anay paigam kan kwa na. Isot ka po na nang hina ti servisyo na. Kasano ana ba ilanda Crisilda nga inaladay diyang abogado? Tinasayat. Awagak ti maysa ka na kiti amigak. Nga iso ti kayam o nakin pagayam ka ni Atty. Mendoza. Padamag kuman kan kwa na. No asino timang bayad iti serbisyo dahi diyang abogado. Ay na, anak. Maragsakan ako na ijay padamag ni Lolom. Uray siya nga rod, nanay. Sapay la ko, ma. Tapod no tinaalang impormasyon dagiti pulis. Nga ijay Villaverde tinaglamangan ti baklaan ang ipangtang takanyag. Santo lagtal na ti panunot ko. Lumakamagan day dya bakla. Wan, nanang. Haging gaita.
Maburbur tiyanak payla ang kadagiti mapaspasamak. Saan mo't anak ka na ti panagapayo? Apay akayat nakakit din nga patayon dayjay. Saan nga ta nga damang bilbilin kan kuana? Anya, Hindi pa lang at adalag ti sitwasyon mi adwa, nanang. Nagkidawak pa iti dispensary di baga na asyak tinang dalapos kan kuana. Agam, kastaw na iti pungtot na kanyag. agam, no ata nang bilin kan kwa na nga apaan na ka. Asino? Anang, saan nga ta? Ani Ma'am Chona matlaang? Anya, Diyos ama na nga asi. Nukas pangarikan ta ni Chona. Mabalin nga isumat lang arod ti utak ti pan nakapaltog mo. Anya, ngam, narigat nga tapan tayo ti maysa nga tao. Tawan mat ebidensya tayo. Wan, nanang. Narigat nga agatap tayo, iti uray asino man. Tadinto kat datayo matlang ti makabason. Pala ko bata sa anak ka mapaay iti amikak, iti kayat ko amampuan. Nakangingin at serbisyo dahil siya nga ater ni Mendoza. Nga isukit din, tiyagbaling nga abogado da Criselda. Dadasungkan nga atap ko No apay na dyan nga abogado. Tinaalada. Lamigak na ito yan. Hello? Sa palimot. Hello? Anya? Si Kamanad? Ha? Ada agpangpanggap amang pataykan ka? Isiksikat dati biyag mo. Ay sana mabali na matay ka. Naskan nga ibagamon na asino ti mastermind nga ibagbagam. Wan, itad konton dikit kidawam. Ala, ibagamon no kaano ti panagkita ta. Victor. Oh, apay. Ada tidak magtakas taon na tiya purang may masidagan niya. Imawag man ng kanyak tay lalaki ang makaamuka no. Iti mastermind, iti pan nakapapatay da iti mami. Ada ba rin ti magada? Ada ka no, agpangpanggap amang patay kan kuana. Aniya. Pinaltugadaan ngam saan daan na puruan. Magmantasan na tayo. Wan nga rod. Ngam sigurado, saan dalaki ti asar dengan dayjay. Iso nga apuraan ta ti mangted, iti daw dawatan na 5 milyon. Aniya. No kaano ang maited ko ti daw dawatan na. Ibaga na matan no asino ti bagbagana mastermind. Katkalpasan na, umadayo ka noon, tap na mailumangan na dagiti mang papatay kan kuana. Adi ang ti sogmat mo iti dayjay apa nga puranakan ka. Kunak, itad ko ti daw dawatan na. Isungadan aldaw, anay kada nga panagkita mi. Aniya. Agam, amang ano may sagmakalang no si kalang ti makipagkita iti dayjay ang lalaki. Oh, Di mo amuti kinatao na. Sungagsakbay ka kuma. matya ka na pudno ka dagiti amin ang nagsaritaan mi. Asaanan ang nagulpod. Iso adi kagtanag, Victor. Awan ti daka sa mapasama kiti panagkita mi iti dayjay at tao.
attorney. Umay kami ka ni tatang dito opisina. Okay, bye, attorney. Nanang? Sino di kasarita yung iti cellphone? Di kinasarita ni Victor nga abogado mi ka ni Lolom. Anya timbaga na? Kunana, kaya't nakamkano ang makasarita ka ni tatang. Tapno istoryaan mi kan kuha nati si Bubukala na pasamak. Idinapan kami ijabalay da Chona. Oh, din kay nga rod itagin ni Lolo. Wan anak. Adamatin iti shop ni Lolo. Inaklat tandaga sa ni shop na ne, ano mo tumawawag kan ka? Sige, sung bata mo no, sino day tatay, nakmat na nagpalas. Wan nanang. Hello? Hello? Agyaman na ta sinong bata madagos ti awag ko ken ka, Elisa. Anya man ang tibagam, tanakaawag ka. Gabuta, mabutan kamot ang makipagkita kanyak itirwar. Siya kon, ti dumanon di tabalayo. Anya? Kaya't mo matlang ti umay dito balay? Wen, Elisa? Tapno, makapagsarita ta. Isa di ka pumampanaw di tabalayo, ha? Kasta unay ti kinapatag ti bagam kanya ka. Takayat nakpay nga umay danunan dito balay mi. Kas na ibaga. Napatag unay ti ibagakkan ka. Anya nga minday ta nga ibagam? Mamon to. Inton adda akon di tabalayo. Okay? Bye. Okay, ma'am. Bye. Jorin, iho. Kurari mamim. Adam na ikaddengaw daw apanangtid na iti 5 milyon iti lalaki nga mauawag kan kuana. Anya? No kasta, agmay-may sa ni mami ang makipagkita iti ibagbaga na alalaki. Wan iho. Kat mamati ak. Ang mga nadadakas nga ramitin na kinimamim. Anya nga rod karamidan tayo? Magaramid tati addang asanta nga ibagbaga kinimamim. Anya nga addang dayta, daddy? Ti panang ipakaamota kadag iti panakabag iti lintek. Panggap iti ramitin ni mamim. Anya? Uwad iho. Iti kasta. Masubaybayan da analibod di mamim. Kabayatan ti panangtid da iti kwarta. Ngam kasalon na makadlaw to ti kasinarak ni mami nga adda pulis. Kat ni mami ti may sagmak. Saan nga tamat kay palubos na iti polis, iho? Saan na kay palubos nga dadaka sa mapasamak? Nadanton iti lugar apag sinarak kanda iti naidya lalaki. Madanagan nak. Amangan no adda may sagmak ni mami iti aramidan tayo. Adda may sagmak ni mamim, iho. Naawan ti aksyon nga ramidan ta. Walmat ka diya. Sana bali. Sana madlaw ni mamim teramidin ta. Kat may salaeng kadata ti mapan makisarita kadag iti polis. Di, dakayin tulatan ti mapan, daddy. Uwad, iho. Siyak tulatan. Iti kasta. Saan amadlaw ni mamim no siyak ti rumwar. Taadamo ti talyer ko apag pambarko. Ti irorwar ni nanang. Iso matiyo umay ni Shasha. Takayat na adudwa kami lang at sarita. Anya nga tangamin di pagana. Ni Shasha.
Isunday ta timtang. Kumusta ka, Nelisa? Kasi diya po. Kat, naglunit matlangan dagiti sugat ko, ma'am. Nagasat ka? Tanakalasat ka pa ilaan. Gaputag pa isutay ko nada, ma'am. Ngano amom asalimot mo dagiti panorsuro ti apo. Katisundo ti agnanayon akalasag mo. Saan nga ta atay may sa apagsasao? Tiga po na nakalasat ka. Anya pagsasao, ma'am? Tay ko natang arudan. Narigat amatay ti dakas aruot. Anya? Mamati ka kadi ti dayjay? Sana ka mamati, ma'am. Kan, sana ka dakas at tao. Sige. Santa na pagsaritaan day tabanag. Ang mga noo, agbinara tapay. Sige. Umay kayo nga rod, ma'am. Tayin tayo iti unay. Dito'y latan arubayan nyo ti pagsaritaan ta. Aywan kayam. Awan ka di da lolom. Ken nanang mo. Aday di shop ni Lolo. Iso tinapanan ni Nanang. Tada pa panandado, ha? Nagsayaten no awan ita dagiti kabalay mo. Anya nga minti pagayo, Ma'am Shasha? Maipanggap iti panagayan ayat yu kan ni Jurin. Anya? Apay, Ma'am? Elsa, mano ti kayat mo nga ibayad ko kan ka para iti ayat mo kan ni Jurin. Anya? Operan na kiti kwarta, Ma'am Shasha? Wen, ibagam no mano ti kayat mo. Tagatangag ti ayat ni Jurin. Itid ko. Basta adaywam, ket lipatemon. Lading itat. Ngam saan amagatadan ti panagayat ko ken ni Jurin. Anya? Uray gaburan nak itipirak kan palitok. Kat saan kunto apulos nga isukat tinatarnaw a panagayat ko ken ni Jurin. Awanan ka itipain. Sinipaw mo titakyag ko. Saan nakadangran? Taawan ti basol ko kan ka. Kanamang ano nalipatamon nga adda ka diti unag ti sularmi. Ambisyosa. Sa anak nga ambisyosa, Ma'am. Apay kumaasaan. Idinto ta. Nakinobyo ka itibak nang. Ngamin, kaya't mumot nga almanan ti kinabaknang ni Jurin. Uray nakurapay ni Jurin, kat aklo naklata. Gaputa ay ayatak. Dapat yan? Adakan ka. No di mo patyan. Ngamday ta, ti kinapudno. Saan kayong agbagay? Langit ti kayarigan ni Jurin. Dinto ta sika. Dagkakalaang. Mawatam! Ma'am Shasha, nalipatam ka din. Nga ti daga, kat kabatog ti langit. Paingata, asaan nga imay ni siya dito opisina.
No kaano pa nga ado, dagiti pa ikamakam ko papeles, isumat ti saan na nga isasarak. Balang isulit yung mga awang. Init kayo matang Mendoza. Hello, attorney. Kasta ka di matlaan? Ni ka di Criselda ti agbayad iti serbisyo ni Attorney Mendoza? Anya? Nusan nga isu asino nga rod? Aniya? Ti asawak kunam? Elisa, asino dyan mayasa nga ilim? Ni Shasha, nanang. Anya, apay ngay may? Anya timbay na rin antakan ka. Napapalaunay ti pagkitkitaan kayam kanyak ni Shasha. Tapay, anya tinaramid ni Shasha itiyay na dito'y balay. Lagi tsaya iti kwarta. Akas bayad ka no ti pananglipat kon kinichirin. Anya? Ngam ko nakmat kan kwa na. Nga uray gaburan nak iti pirak kan palitok. Kadyak to isukat ti panagayat ko kinichirin. Itay pa'y anapan ni Daddy iti kwerpo ti pulisya. Ngam aging gayta, imot langan sumangpat. Di mami, apay nga ta si mangpat. Saan pa'y mata pa nag-aawid iti opisina? Jorin, ayan ni Daddy. Saan pa si mangpat, mami? Mabayag pa na dyan. Danunak lang aro da ni Gitalyer. Kaya't ko makasarita dakos. Ni, saan? Amang ano di na kaymot lamasango. Sana mapalin na maamuan ni mami. Makapong tutak namin kadkwa na, iho. Nuad da lang atay tisang anak, bagkalakon. Alnya? Tilugan nan di si mangpat. At tantiyawanan pain nga, ma'am. Apay, mami. Anya man ang tibasol ni Daddy kada kayo. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parokong.